Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Oliver nga'y nanang. Ada trabaho na, apay ka day. Adala na patag nga ibagakan kwa na nanang. Sigurado ang marabyan manday jayon. Anong saklatan nga urayan nanang? Pudno ka di tinadamag ko, naipromote kanumot ti kapsat ko. Wan, naipromote nga agpay so anak ko. No kasta, nanayunan mo nga rod ti swildo na. Day tamot ti kunana. Nasaya at mo nga rod ano kasta, mabalinan ti agpatulong kang kwa na. Ay nawaw, agpatulong. Nanang, agpatulong ak iti kapsat ko. Di bali ata awan pa'y maputot na, kandida pa'y nagkasar iti nubyana. Anya ti bagam, manang salay. Nadamag ko ang naipromote ka kano ading ko. Agpatulong kami kumakang ka. Anya klase ti tulang ti kasapulan niya. Mabalin ka day asi ka timang paadal iti kaanakam. Tulungan na kami kuma. Anya? Ay nawaw, di bali ata awan pa'y maasawa ken anak mo. Public school mo ti pagat-adalan ti kaanak ak manang. Wan, ngam adulat tamo paggasgastusan may. Kan allowance na mulaangan Kaasyan na kam kumaading ko. Naimbag kang ka tauray kasano, kat mayat ti trabahom. Di ka marigatan unay. Sige. Kaya't kadi asawunday ta pagadalam ti kaanakam ading ko. Tumulong ak manang. Ngam tulungan nyo latamot ati anak niyaw. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Nakasaritam ka titikapsat mo, salay? Wan lakay. Guide, anyat imbaga na ngay. Tulungan ta ka di amang paadal iti anak ta. Wan kano lakay. Ay na, nagsaya tayo. Santa na parikot ti allowance ti anak ta bakit? Naku nampay. Naimbaglangan, tamayat ti trabaho ti kapsat mo. Ay wan saan marigatan unay? Manutintid ng allowance ti kanakan na ngay. Awan pay, inton umay alawas kano amang ted. Urayin ta nga ron bakit? Manual daw laang mutkit di dayta. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balayo, Oliver ading ko. Hapay ka di manang? Naibusan ti allowance ti kaanakam. Ay nawa, kaano laang idi ng tudak. Ada ngamin binayadan da project iji pagadalan. Anya? Mangted ka man iti uray basit laeng, ta isupay agastusan na. Inton katapusan ko maamang tudak manang. I-advance mulatan ati daduma. Ni manang mag? Maasyan ka kadi iti kaanakam. Nalalala, unay, mang tudak gam sang aribo pay lang Ay nawaw, nayunam Anya laeng matimagatang ti sangaribo ita apanawon ngay. Ay nawo. Day talaang, tiintad ti kapsat mo. Wan nga rod lakay. Imbagam kumakurang dayta Idi imbagak anayunan na. Kasla ibabawi na mo ngamin. Iso nga inawat kulatan Saan ka di nga imanugot at tumulong? Idi nagsarita kayo? Jak man amo iti day kapsat ko. Jak amo ti taray ti panunot na. Anya laang matimagatang ti sangaribo itangay. Naku nampay. Angam di balay. Maanusan pay laeng numano ti inted na. Mangted makit di manen inton katapusan. Anya pa'y nga ron. Awan mo't pagpilyan tayo. Anya ti kayat mo nga inuman tagumatahak di ta store. Orin si Diyos lahat tamanin Mala, orayan nak tagumatahak iti merienda talakay. Ay, salay! Salay! Hoy! Salay! Ay unay ba't nanang? Makapakigtot kayo mat. Agasang manday ta abiyag yung agasawa. Apay ka di aya.
Day talang samot maturog ti ubrahin nyo iti asawam. Ay nawaw, saan Kamal iti pampanunutan nyo, nanang. Anya nga ron ti kayat asawan ti kastangar aramiden nyaw. Naira na laeng amadama ti panagina namin, nanang. Anyat gagarayo aya. Awan mo't day. Mapanak ko maiti ayan ni Antime. Ngum napilit anak adim magas, idi nakita kayo kin nila kay mo. Kitaon nila kay mo, naimas ti turog na iti sirok ti mangga. Nabannog da ita, iso akasta, nanang. Ay kitain nyo saan agapaw tada ni Oliver amang papaadal iti anak yaw, kaday talatan agre-relaxer aramiden yaw. Aramiden nyo latamot ati kabailan yaw. Intun kuan mauma ti kabsat mau. Nay, api akas tamot tan manong dyan yaw. Sino ka? Ay nawa, siya dataw. Kabsat asawam. Siga magayam bayaw. Sa dino tinagapam aya. Nabartig kayo manayin. Masansan samot tan ti panagin inom nyo itaarak manaw. Gusto talaga ti biyaga. Imbis ngagtrabaho kayo, saan taarak mo ti sangsangon niya? Sino ako mamangibagay ti kasta kanya? Bayaw ka lang mo da. Nalipatan yung samot tayo na sakti mang papaadal iti putot yaw. Nagsasaw ni manang sanay ka, obligato Nasuruken ado atawan asi katimang supsuporta iti kaanak ka manakaw. Dua atawan meten a relax lang damanang mo ken ti asawa na. Dahil tangarod na relax da nga gasawa. Kanayon ko ang masabat ni Manong Junior ang nabartag. Makitam day tangar aramiden da. Iyin inom da ti kwartada. Nanam, panagkunayaw, okay lang nga ta. No isardeng ko pala ang timangtid iti kwarta, iti kaanak ka. Kasi ti kaanakam, ngum saan mo't amabalain asi kalatan tinamnamaan ti kabsat mo. Saan agapo tada natalgad at trabaho, ken awan pa'y asawa ken anak mo, ket obligaan da kamutaan. Kasaritak nga rod ni Manang nanang. Plano mimot laang ngaming kinikayla tagkalaysa. Ay nawaw, mga asawa kamutaan, anak kao. O nanang, iso nga kurunungak mutan para iti bagay. Para iti masakbayan ti pamilya abuklan may kinikayla. At na patag ngay bakang kamanang. Makapadanag kamot. Anyat ibagam aya, Oliver. Saan kun asuportaran ti panagadal ti kaanakak? Ay nawaw, apay ngay. Nagsaritaan ta ti maipapan iti day ta abanag saan ka day? Wain, ngam kasapulak mo ti agurnong para iti kalay sa amin kayla. Para iti pamilya buklen may. Anya? Mga sawa kan? Wain, manang. Sapay la kumaatosan nga agsakit tinakam yung kanya. Kasano nga rudan ti panagadal ti kaanakam no kastalaeng. Adda kayo mo't kini Manong Junior. Ay, saan mabalin ti kasta kanyak Bigbiglaan na kami mo't. Makitulag ka. Sa ita, ibabawim gayam. Nakapagdesisyon akong manang. Awanan tinamnamaan yung akwarta kanya. Anya? Manutintod ti kabsat mo aya. Apay di ka makaisam. Awa mo nga rutinted na akwarta. Ay nawa, apay nga awan. Awanan tinamnamaan tayo at tulong kankwana. Taagurnong da kanumatan iti nobya na. Kahit ti panagadal ti anak tangay, kasanulaangin. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Uray siyak, jak amo no kasanaw. Oo na yan, dahil ta kabsat mo. Mangilawlawan man. Makitultulag at tumulong sa ita. Ag-back out ang kasta. Awan matan maaramidan tayo. Bakit? Anya nga tanong agpatulong ka kininanang. Ibagam nga ay-aywan na ti kabsat mo tapno tulungan da tayo. May samat ni nanang. Sigurado asaan at tumulong day jay lakay. Anya ti aramidam dito'y balay kayla. Imay ko la sinarungkaran ni Nana, Manang Sali. Adaman damagakeng ka. Anya day tamanang.
Talaga ka day, akayat mo ti makikalay sa itikabsat ko? Ay nawaw, kaya't ko launay amanang. Amom ka day, agapukin ka, kat di nan tulungan ti kaanakan na. Ha? Saan nan asuportaran ti panagadal ti kaanakan na, gapukin ka kunak. Sika tinang dadaal iti nasaya at alinangan may. Inagawang pa'y ti anak ko. Kasanulaangan ti masakbayan na. Anya, day. Anya, day, tayo magbagag nga inagawan na sika, salay. Imbagak laang ti mapaspasamak. Tapno amo da ito'y ababae ti pagluglugaran na nanang. Anyat kunam? Siya kano tinang dadaal itilin na ngayong agkabsat, Oliver. Saan lang aday ta? Inagawak kanupay ti kaanakam. Imbaga ni manang sali day takeng ka? Un, Ay una yan ni mana. May samot asa na makawaawa. ay, jakam mo no kasanon. Di mo latan ni kaskaso ni manang. Kasano nga inuguraan da. Gumura ginggat kay kaya na. Ti panunutan talaangan. Kat awan na dagsan na basulta kadakwada. Madilaang tirik nada. Taing sublik ti responsibilidad da iti anak da. Pangaasim amanang. Apay, anya manan ti parikot mo aya? Ay nawaw. Amok nga mo yun na apay nga imayak ditaw. Kasano ko maamaam mo kat di mo pa'y matimbaga. Diyak kaya ti kasjaya pa nagsasaw mo itinubyak manang. Imbagak day jay tapno am muna ti pagluglugaran na. Desisyon ko ti saanin namang ti di kwarta manang. At da kayo mo't kinimanong junyaw. Napigsa kayo pa'y mag. Agtrabaho kayo tapno mapagadalyo ti anak yaw. Gapo iti day ta akayla. Kastamot tan ti panagsasaong kanyak. Saan ani kayla ti ayan ti parikaw manang? Da kayo ti ayan ti parikaw? Iso asakbay ngagsao kayaw. Amun nyo nga umuna ti lugar yaw. Tulungan man daading mo nga agplano, anak kao. Kabaalan da day tan nanang. Ay nawaw, apay akastamutan. Jak to pulos maaksiptar day ta akayla nanang. Ay pangaasim man salay. Saan anasaya at tikasta ka panunuta, manakaw. Husto laang tinaramin ni Oliver. Agpudno kay man kanyak nanang. Di yun samot kayat ama kaadal ti apuyaw. Sana kasta. Ti kanyak laang kat di mo obligaan ti kabsat mo amang tulong iti anak mo. Laglagi pam. Saan a responsibilidad ni Oliver ti anak yaw. Obligaan nyo mo't jay tao. Di yu kayat at tulungan na kami. Kasano kat obligaan nyo mo't jay tao. Ti tao, tumulong day ta no amuna a deserving kayaw. Agsalukag kayo mo ngamin iti asawa manakaw. Sana gapauta ni Oliver tada kwarta na. Kat isumutan ti mangibaklay iti responsibilidad yaw. Di nakmatan pagan ano day jay nga Oliver. Natural, nasakit tinakam nakan ka. Anya, No agsasao ka nga main kat kunamlan asino ka. Jay kanayon ko nga ibagakan ka. Agagit kayo mo't nga main. Saan aday ta obliga ti sabali at tao amang paadal iti anak mo. makapaasar mo't nanang. Anya ti pakaasaram kat manu atawon mo't nagnumar ka iti kwarta nagregatan ti kabsat mo. Alawo na nanang. Siya kun ti ayan ti biddot. Ay talagang amin asadot ka. Iso agbalbaliw ka anak ko. Agbalbaliw kayo iti asawam. Aggagat kayo tapno mapaadalyo ti anak yaw. Wanan. Agpapada tayo laang agkasapulan iti kwarta. Kat saan agapo tanda kwarta jay maysa. Isumutan ti obligaan tayaw. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan. Agaplay kan junior. Ay nawo. Apay asak ngay. Anya nga ti kayat mo. Agtugtugaw ka laang dito'y balay. Kasanaw ti panagadal ti putot mo no kastalaang. Kunak man no kinasarita mo ti kabsat mo. Saanan akayat ni Oliver ti tumulong. Ay nawo. Isutad da kwarta na. Yung kastapay laang. Iimot na. Desisyon na matenday taa. Kwarta na mo nga main. Saan ang mabalin nga obligaan tayo? Kaslasaan kayong agkabsat. No sino pa'y tadaan, isupay ti imot. Wan ata makitkita na ti araramiden talakay.
Iso siguro ti may saan nakadismayaan na. Nakitak ni Manong Junyaw, iti may sa department store iti sintro nanang. Wan, ijay kanumot ti pagtrab-trabahuan na ko na ni Manang Mau. Masayat mo't tanapanunot na tinag-apply. Wan takasapulan dati kwarta para iti panag-adal tiyanak da. Masapul nga agurnong da. Tano ag kolehiyo ni kitay, sigurado adakil ti kwarta akasapulan da. Husto lang nga rin tinaramid ko nana. At least, nagnakam datwa. Wala anak ko. Agtrabaho da, tapno maitid dati kasapulan ti anak da. Saan anasaya at asabali at tao ti obligaan da. Uray si kamot, nagananos kamot iti, sakbay anaadaan ka itinatalgad at trabaho. Nakunayo pa'y nanang. Adumot ti sakripisyo kiday. Dayta ko mati panunutan ti kabsat Mau. Natang, para kada kayo, Oliver. Ay na, agyaman naklaw na, Manang salay. Awan anyaman na. Ni nanang ngay. Awan ni nanang dito'y balay. Napan iti ayan ti kumari na. Kasta aya. Sumrka atag kapita pa'y. Saanan? Agawid ako, tagluto ak pa iti pangrabian may. Nasa papay Manang. Agtuko ka kita'y tagkapita. O sige. Undaya, kumusta matin ti trabaho ni Manong Junior? Narigat ka no. Nga masapol nga anusan na tapno adda gastusan ni Kitty. Kasta talaga tagtrabaho Manang. Masapol nga ganos tayaw. Ni Kitay, kumusta ti panag-aaral na? Okay laang mat. Adamat kit di mait-ited mi nga allowance na. Ta adamat ten trabaho ti amana. Ti plano yukin kailang agkalay sangay. Matuloy intong December Manang. Kumplito ka di ti masapsapol yaw. Awan pa iti souvenir Manang. O sige, siya kun ti makaamo iti souvenir. Ha? Isula ang mati kabaalak nga aramidon tapno makabawi ak iti tulong mo kada kami ide. Sigurado ka Manang? Wen, idi ayway kulatan tapno makatipid kayo ading ko. Alaman nga rin Manang. Ay na, agyaman naklaunay. Ay nawaw! Saan aga po taada kwarta ti kapsat mo kat obliga ang matan at tumulong kan ka. No kabaalam ti agtrabaho, aramidam. Tati kapsat, uray di mo obligaan no amuna deserve mo ti matulungan, si pupuso at tumulong dayta nga uray di mo dawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.